Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bareng-bareng baca salat dan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ta'ammirana tatal watani wa natal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa anta nasruna wa tabqa alaina tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan Fatihah dan salat Nahdlatain. Kemudian sebelum dia membacakan khutbah nikah dan proses ijab qabul perlu dia sampaikan walaupun pelungguh-pelungguh mungkin sudah tahu maklum niki pengantin Jadi secara administrasi perlu dia sampaikan niki dari pengantin niki atau calon pengantin mame atas nama Fathul Rizal Fathul Rizal ada yang nikah nendak si wali niki biasa aran kontek doang nendak si indait intau Fathul Rizal Fathul Rizal bin Zainun, kemudian namun saknina aja Maria Ulfa ووعد عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه حرام النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Nah, sudah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sini adik Hanim. Bismillah. Alladzi la ilaha illa huwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung nggih. Aku terima nikah Maria Ulfa dengan mas kawin tersebut. Lawak sebut kan baik. Sekedi sebut. Terima mas kawin Maria Ulfa dengan mas kawin Mas 5 gram emas dibayar. Nah, enggak. Langsung nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Fathul Rizal, aku nikah kamu kanci anak Maria Ulfa, mas kawin emas 5 gram dibayar tunai. Aku terima nikah Maria Lepas wah. Alhamdulillah. Barakallahu